noma isimo simanzonzo. Dozela indaba eshisayo noma isimo simanzonzo. Ngikubingelele mbukeli kwesimanje sikulethela indaba efika ngaso-ke isikhathi iBliss-ke isivele yaqopha umlando laphana-ke uwelile-ke ngesikhathi-ke eyiguqele ngempela-ke eyivuma ukuthi-ke isiyinkosi yawo-ke uMaskandi laphana-ke kuyona-ke impucuzeko yabe-ke isibuza nobhoti wakhe-ke laphana-ke uwelile-ke okungungizwe-ke umfukamchunu ukuthi-ke yena muphi-ke ngempela-ke ungizwe naye-ke ezoguqa la phambi kwami. Yasho-ke iBliss ukuthi ngempela-ke iyamfuna-ke ukuba azoguqa phambi kwayo. Ngabe kuthini-ke mbukeli, ngabe-ke useyithwele kakhulu yini-ke uMayogathi noma vele-ke kufanele-ke ungizwe-ke vele-ke ezoguqa lapha phambi kwayo-ke kwiBliss? Ngabe ngempela-ke ungizwe-ke naye-ke engavuma yini-ke ukuthi-ke eyoguqa lapha kwiBliss njengoba-ke kade engavumi ngempela ukuthi-ke uyinkosi yoMaskandi? Ngabe-ke usevumile yini-ke ungizwe ukuthi-ke ibekwe yona-ke iBliss njengenkosi-ke esibusa laphana-ke kuwona-ke uMaskandi? Indaba-ke mbukeli-ke ayipheli-ke kodwa nansi-ke ividiyo engikushiya nayo-ke yakhe-ke laphana-ke uMayogathi-ke naye-ke usisi-ke laphana-ke kangizwe uwelile mchunu-ke evuma ngempela-ke ukuthi-ke iBliss isiyinkosi kaMaskandi. Siyabonga. Umapengwana notheni? Hayi na usevumile. Uvuma nini ungeza? Uthi wena. Awumathaqoqomele Mayogathi sakhe isihlalo. Kusamele akazoguqela ungeza. Hayi mina sendeleni manje. Mina Ngoba sekuguqe mina nje udade wabo naye-ke uyesa kuzoguqa. mina akazoguqela ungeza. Uyihlawulisa. Siyabonga mfowethu. Dadewethu ungane intombi kaMtholi. Njani mama? Siyaphila. Subscribe,